Kuhlile masudla mahlenge lesibili ngoba kuhle ke kuhlangana lapha ke Eswatini TV sihlanganiswa ngento kweTindzaba insimbi yesikhombisa kusihlwa lintathu ethula ke ngilindo kwehloka amasuku anaye namaxabiso wakankambule singangene ukuthi ngalokugcwele sicela ngibotona ke nathi lethamba embili lomuhla lo sabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku uthi luhambe kahle luhlelo lwahulumende lwekusita abagibeli ukuthi bafike etindzaweni letahlukene kuleli ngemva kokuthi tinqola letithwala sive tingabonakali emigwaqweni. Bosomabhizinisi basedolobheni eMbabane bathole kwesekeleka emabhizinisini abo ngilosibambe kuba ngundvunankulu kanye netindvuna tembuso. Libandla lelibhalisa luhlolo lwangephandle i-Examinations Council of Eswatini seliqhubele embili kubhalwa kwemaphepha lebekufanele abhalwe ngalesibili nalesithathu kuleli viki. Mukeli phathizo Msibi ke uvele ke umengemumo utasitekela ukuthi ngabe ngintona tiphi ke longadilindlela kudo temidlalo Msibi. Sivusele Masoko sivusele nabo babukele. Temidlalo lesingabaphathela kona nje kubalethela ukuthi ngabe khamba kanjani kuletho tinhlambi tethu letimelele live emidlalweni ledlala kulamanye emave. Kanti ke siphinde sibive ukuthi ngabe elikhethelo lethu lebeliseMalawi leTaekwondo libene timidlalo letisihlanu uthini mengamela uthi lokho kubangelwe yini. Tindzaba lestativa letho ukuthi ngaso sikhathi temidlalo siqhubeka kanjani. Noma kanjani ke mbukeli utatitfola ke temidlalo setingumthamo ngekhamba kwesikhathi kwanyalo asivele ke sikene kudo Tindzaba ngalokugcwele. Lobambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku uthi luhambe kahle luhlelo lwahulumende lwekusita abagibeli kwekuthi bafike etindzaweni letahlukene kuleli ngemva kokuthi tinqola letithwala sive tingabonakali emigwaqweni. Masuku abekhuluma emahhovisini etindvuna tembuso eMbabane lapho beketfula umbiko ngesimo lesikhona eveni lapho khona betinqola letithwala sive bancome kubeka phansi ematomu elangeni lesibili nelesithathu kuleli viki. Lobambe kubangvunankulu Themba Masuku ukuthi isimo sekubabede kwetinqola letethwala sive kufana nesehlakalo ngakho uhulumende bekafanele kwenta tonke taba tekuthi sive sifinyelele etindzaweni letiniketa lusito kungako akhokhe emabhasi. Sitawuchubeka kusasa kakhulu senyuse amandla ukuze luchubeke lolusito luhlangabete tidzingo temaswati. Ngeke siyekele sive ngakhona kwenta tidzingo kufeza tidzingo taso sikhona singihulumende. Uphindze wachaza kwekuthi ethiwe kanjani lamabhasi. Lapha kuna fuel we-state nge-transport ye-state le sita abantu lafanele ukuthi baphile babe nama-livelihoods. Lobambe kubangvunankulu ukuthi ngekubuka simo lesihle sibakhona eveni hulumende usebentela kwekuthi atfole tisombululo letikhonsako kulokwekuthi sive sihle sigodlelwa kwekuhamba. Tindzaba Eswatini TV kubika nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dube eMbabane. Lo sabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku uvakashele esiteshi semabhasi eMbabane uyobuka kuchubeka kwemabhizinisi kanye nekuchubeka kwetinqola letithwala sive ikakhulu leto letikhishwe nguhulumende. Masuku uphindze wavakashelana nemabhizinisi lehlukene edolobheni eMbabane. Lo sabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku uvakashele indzawo yesiteshi semabhasi eMbabane lapho emukele sive lebesigibele emabhasi lakhishwe nguhulumende. Masuku uthi emabhasi atewengedwa ngalesithathu. Abantu abafuna kuya esibhedlela bakhona kuya esibhedlela bafuna kuyothenga bayakuyothenga njengalo ibona nje ifika igcwele ihambe behlisa endleleni baye la baya khona bese ke nyalo seyitawulungisela kubiyele emuva. Besibuka ke ukuthi sidingo sekwengeta sikhona yini sidingo sekwengeta sitawuvela siredi naletinye timoto ukuthi njengeke sithi fake nyalo until kubonakala ukuthi siyakhula lesidingo siredi bantu nakusasa bavuke lamhla iphutile kucala ngoba sicabanga ukuthi lesivumelwano sethu sekuthi kutaba khona i-transport sitawusebenta kula lesivumelene nabo nasingasebenzi ke sase siyacala ngonje phutile lokucala lamabhasi ekseni lo M17 ataba khona akanocala late njengalamhla kwesibili emapassport nje bawathatha nje nyama-passport lala behle emabhasini nala khona siyabonga ke ngoba kukhona labanye lesesibonile ukuthi tikhona letincola
bayabona ukuthi bantu bafuna usizo. Masuku ke uphindze waqinisekisa sive ukuthi sitawuphepha ngoba imibutho yetekuvikela ikanekise etindzaweni tonke telive. Etindzabeni kubika Sondomlangeni, nginaThemba Shabangu eMbabane. Ngakulokunye bosomabhizinisi basedolobheni eMbabane bathole kwesekeleka amabhizinisini abo ngolosabambe kuba nguNdunankulu kanye netindvuna tembuso. Labo somabhizinisi bendlulise kujabula kwabo ngekuthi tindvuna titawubuka ukuthi amabhizinisi abo aqhuba njani. Lo sabambe kuba nguNdunankulu Themba Masuku uvusele bosomabhizinisi labancane labathengisa emakethe eMbabane wendlulela ke nasetitolo letifaka ekhatsi isitolo seShoprite, isitolo se-Edgars kanye nesitolo sekudla iHungry Lion. Lo sabambe kuba nguNdunankulu beka singetfwe tindvuna tembuso lekuyindvuna yelitiko letemtsetfo nemtsetfosisekelo Pholile Shakhantu kanye ke nendvuna yelitiko letinkhundla nekutfutfukiswa kwato David Ngamphalala. Nasihleti ngeke sibe nemali, ngeke sikhona ukuhlangabetana naleti zingo nato tonke letinkinga lesinato. Siyabonga ke kuqhamuka kwakhe minister. Namhlanje ndikhanje sengisupportwa yiPrime Minister ngijabule kakhulu. Siyabona ukuthi shothi business iyahamba and iyasikhathalela Prime Minister. Nalokuthi uyeta utosihlola ukuthi siphephile. Titolo letinyenti taseMbabane betivulile ngalesibili. Etindzabeni kubika Sondomlangeni nginaThemba Shabangu eMbabane. Hulumende sewumemetele ukuthi ukhiphe amabhasi latawuthwala sive lesiya emsebentini etibhedlela nalapho sive sidzinga kuya khona. Ngekusho kwalokhulumela hulumende Alfios Nxumalo, sive lesitawudzinga kuhamba singashayela inombolo lethi 112. Nxumalo uthi linani lemabhasi lingahle likhule ngalesithathu. La maswati lamaningi la outside kodwa ngoba lokufuna ukunderstand we are dealing with an emergency situation here. I-emergency situation ke awukwati kuyibamba overall all at once. Vele hulumende utayibamba incrementally. Njengoba ngisho ukuthi sistabe sikayidwa ngelamaswati ke kusichane bekunene sikhona thina ngala sidinga kuhamba sifike la sifika khona bese hulumende ke uyakwati kuwalekelela. Bobute kwekuthi njengoba isithe induna lomhla tonke tisebenti tembuso bese emsebentini. Hulumende ngumuntu, hulumende ngemaswati. Kude lo tawufela kwekuthi uyendile imitamo wekufika emsebentini kwangafikeka. Ngiko na hulumende enda le measure la enda konyalo wekuthi lo ufuna kuya emsebentini abethe sizathu sokuthi akayingani. However akuqali kwendeka lokhu kude lo file nekwekuthi wetamile kufika emsebentini wadibana nama challenges latsite. Indvuna yetemfundo nekucecesha Lady Howard ithi basakhulumisana nelitiko letemabhizinisi nekutsengiselana ngekuthi kusitekale bafundzi labaphothula etikolweni temakhono. Indvuna ithi sebabonile ukuthi labafundzi nabacedza kufundza bahlala bamele kucashwa ngenxa yekweswelakala kwemali yekucala emabhizinisi. Indvuna beyikhuluma endlini yabayisikhulu ngemsombuluko. Tindzaba ingene endlini ngelilunga lePhalamende lenkundla yaseNzingeni Lutho Dlamini. Minister aware ukuthi onke lama vocational centers now, the majority of them produce job seekers, not self-employed individuals, even though the training yekubenda ukuthi bakhona lokuthi qasha. Does the ministry or minister seriously consider introducing a financial literacy at an early age? Indvuna iyakubona yini lokuthi iqedza lo mdlandla kulaba labafundzako leka-TVET ngoba abakhoni lokwenta lama startup funds ukuthi baqhubeke nalomsebenzi labe bawenta. Indvuna yetemfundo nekucecesha Lady Howard iphendvulile. There is a dream ukuthi ngalelinye ilanga nathi sikhona ukukhicita abamfana athi nasekahamba abese so uyanikedwa ke le startup package akhona kuyoticalela be it loyo the basic machines or the startup capital, seed capital. Le TVET policy itasilekelela nayo yonke lemisebenzi leminye lesiyendako pertaining to iTVET. Vele siqonzela kuthenini labantu babe independent aphume e-college ahambe aqale umsebenzi akhicite akhone ukuthi ashaye imarket. It does look like bamfana sibukana labo suicide and so on
Sakabanga lokuthi kuyafanele ukuthi ungathi from as early as primary school singafaka basic financial subjects. Indvuna yengetene ukuthi bayayibuka nendzaba yekumaketha tekufundzela emakhono kuze kuvele bumgcoka bako. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambonga Dube eParliamente. Indvuna yetemafa Rekenberg ithi tinyenti tinto letifaka sandla ekutheni imali lekuthiwa ilahleka ngencengohlakalo ibe linani lelisetulu. Indvuna-ke ivete lokhu ngemuva kwembiko welikomiti leParliamente lelibuke kusebenta kwemali yembuso i-Public Accounts Committee lovete kuthi kulahleka tigidzi temali ngeminyaka ngenxa yenkohlakalo. Indvuna ithi lokunye lokubangela kwekuthi imali ilahleke ngalendlela kungalandzeleki kahle kwemigomo yekuthenga impahla yahulumende. Uthi kulesinye isikhathi ematiko athenga ngetulu kwelinani lelihleliwe lekuyintfo uhulumende layicaphele kakhulu. I'm not at all saying that we don't have corruption or that corruption isn't there. It's something we need to work on constantly. We're constantly trying to close those gaps. The areas we're working on right now is e-procurement, for instance. So I think if we have an e-procurement system, that'll shut down a certain amount of doors that are possibly still open on the corruption front. What I'm highlighting here, and this is not necessarily corruption, so what the PAC report has revealed correctly is to say that there's elements of spending that's taking place outside of the proper spending parameters. There's elements of procurement that wasn't done correctly. There's elements of overspending on budgets. There's elements of spending where there wasn't budgets for the items. So many different reasons why rules were broken in spending. And that's what the main report is about. But it does not necessarily mean that all of that is corruption. Some of it is discipline needed to be able to follow the rules better. Indvuna ithi uhulumende uyayisebenta indzaba yekwenta indlela yekuthenga ngetindlela tebuchwephesha i-procurement kute imali ingalahleki ngalendlela. Etindzabeni Eswatini TV kubika Nelisiwendla ngamandla kunambongwa Dube yembabane. Libandla lelibhalisa luhlolo langephandle i-Examinations Council of Eswatini seliqhubele embili kubhalwa kwemaphepha lebekufanele abhalwe ngelesibili nangelesithathu kuleli viki. Lamaphepha lawa bekufanele abhalwe bafundzi bemabanga aka grade 7 form 3 kanye na form 5. Lokhu-ke kuvakele ngemchumaniso lelibandla nesive Hlengiwe Ndlovu. Bafundzi bemabanga aka grade 7 kanye na form 3 bebabhekeke ukuthi babhale luhlolo lwabo ngalesibili kanye nangalesithathu. Lamaphepha lebe kubhekeke ukuthi bawabhale ngalesibili kanye nangalesithathu sekachujelwe kungalesine mhla ka-15 kule nyanga. Lamanye alamaphepha sekachujelwe kungalesihlanu kuleli viki kanye nangemsombuluko evikini lelitako. Mchumanisi waleli bandla nesive Hlengiwe Ndlovu uthi lokhu bakwende ngemuva kwekubuka simo lesikhona eveni. Ndlovu uthi babone ukuthi kukhona abafunzi labangeke bakhone kufika etikolweni bayobhala ngenxa yekubade kwetincola letethwala sive. Ndlovu ucele bothishela nhloko nebafundzi ukuthi banake lamalanga lamasha lasabekelwe kubhala. Emaphepha latsinzekile kulolu shintsho afaka ekhathi i-Additional Mathematics Paper 1, History Paper 1, History Paper 2, French Paper 2, Social Studies Paper 2, Practical Arts and Technology, English Language Paper 2 kanye ne-French Paper 1. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginambongwa Dube embabane. Inkantolo ithi itawusikhipha ngalesine mhla ka-15 kule nyanga sijubo sekuthi yamvumela indfakazi wembuso ukuthi afakaze ecaleni elibhekene nabo bacede Mabuza naMthandeni Dube. Lofakazi ngilokubheke ukuthi achaze ukuthi iParliament yavumelana ngani ngesikhathi ingene egumeni mhla ka-21 enyangeni yenhlaba eminyakeni lophelile. Umbuso-ke bufake isicelo sekuthi ulethele ufakazi njengoba beselengcile ithuba lawo lekuletha abofakazi kule ndzaba. Landzela ukuthi lilunga leParliamente lenkundla yaseHosia bacede Mabuza lifakaze litshele inkantolo ukuthi emalunga eParliamente avumelana ngesikhathi asegumeni ukuthi bantfu abachubeke bavunyelwe bamikise tikhalo tabo etinkundleni. Umbuso wabese ufaka sicelo enkantolo ukuthi ulethe fakazi lotakuphikisa lokhu.
Lesicelo wasenda njengobe bese ucedzile ukufaka abofakazi bawo umbuso sekulikema lebasolwa ukuthi balethe bakabo bofakazi. Namuhla kungilesibili umbuso utshele inkantolo ukuthi kuvumelekile ukuthi bangabuyisa fakazi nabanenchazelo lengiyo njengobe netincumo letathathwa inkantolo phambilini tiyakuvuma lokhu. Umbuso utshele inkantolo kunekuthi lo fakazi ubalulekile ukuthi abe khona kuze inkantolo itawukhona ukuthola emaqiniso alokwenteka ngesikhathi iPhalamende isegumeni. Umbuso wengetene ukuthi basolwa batawukhona ukuthi butela kulo fakazi ngaloku latabe akubekile enkantolo. Bameli bebasolwa basiphikisile lesicelo bathi umbuso bewadi ukuthi lobufakazi lobu butawuba khona njengobe babufaka emaphepheni abo asenkantolo. Labameli batshele inkantolo nekuthi nalisolo lichubeka nekudvonsa lelicala labasolwa balahlekelwa imali futhi bachubeka nekuhlala esitokisini. Inkantolo ibese iyayigucisa lendzaba yathi itawubuya nesijubo ngalesine mhla ka-15 iphindze ikhulume nendzaba yekutokela ngephandle kwebasolwa. Lendzaba isembi kwelijaji Mamsi Dlamini. Tindzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela enkantolo lenkulu. Likomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemfundvo endlini yetimbonga selibute inhlangano yabothishela SNAT kutsi iqinisekisa njani kutsi bafundzi abatsikabedeki etikolweni ngesizatfu saletinye tintfo lenhlangano leseyidenta. Timbonga betikhuluma ngesikhatsi lenhlangano etfula imivo yayo netincomo mayelana nemtsetfo we-Examination Council Bill. Inhlangano yabothishela SNAT asitfole litfuba lekwetfula imibono mayelana nemtsetfo we-Examination Council Bill. Tindzaba ke letivetiwe indzaba yesidzingo lesikhona sekunakekeleka kwebaphatsi betikolwa letincane. Timphunga ke titsandze kwati kulenhlangano ukuthi umgomo wayo mbambambamba yini. Ngesikhathi phela nifuna kungayi kuyosebenza. Nikhona nabo beva umufo wabo phela ukuthi nithini mina. Thina sesicabanga ukuthi singayi emsebenzini ngoma umqashi wethu usigodlele lokho. Ukuthi lokho ukhanze teacher nje ordinary teacher nje. Angalibhathe esikolweni. Angayi esikolweni usuyambuta umntwana ekhaya athi umntwana teacher bani abekho esikolweni. Abekho esikolweni teacher bani hawo uthi uya esikolweni ukhanze la headmaster nje usina headmaster nje akathana abantu teacher bani mina angisanikhuluma izaba yakhe teacher bani. Ingabe sinathi khona la yakwende obese sive usilatikolweni tiyamenyetelwa leti sona liphase kakhulu top 10 masport awushayita nje sonke usike nabalaba ku top 10 labadonse zero ke lekugcineni sinathi khona la kufika futhi station uyangana abantwana bese kwanjela esikoleni noma bese uyabinza nje. Mapalane wenhlangano yakaSNAT Lot Vilakati uphendvuleke nendzaba yetiteleka kutsi tibangwa yini. Nathi asikuthokoteli kutoyitoya. Ngoba kuba nesyllabus lethi uze ucede kufuna uqale la ugcine la. Ngoba le exam njoba siyichaza lesikhuluma ngayo la ayisethwa ngithi, ayisethwa na Ministry of Education. Isethwa kunabanye labaseceleni labakunika ukuthi lesikhathi esingakufuna ukucedzile. Timphunga ticele kakhulu ukuthi lenhlangano ingatifaki etindzabeni letiphatselene nepolitiki. Etindzabeni kubika Sondomlangeni naThemba Shabangu ePhalamende. Umxhumanisi wesive nemaphoyisa Phindile Vilakati uthi betekuphepha njengobe bebakaniki 7 lonke bakhonile kugcina kuthula kwavikeleka sive kanye nempahla. Vilakati uphindze wabika ngengodli yentekile yebhasi yasemaphoyiseni lebeyithutsa sive. Kunyalo nje timoto sitivele tibamekisile bantu emuva labe bachamuke khona. Siyathemba ukuthi bonke abantu baphephile. Siyachubeka nekugcizelela ukuthi loyo longadzinga lisito noma lodzinga kwekuhamba la angakhona khona angayithinta inombolo leku112 noma ke kunesahlakalo lesibonako noma losisolako endzaweni la ukhona khona ungayishayela leyo nombolo. Kwendekile ke kuthi nyalo ntsambama ibhasi yamaphoyisa lebeyisemsebentini nayo ihamba ibheka ngasesipiki yathola ingoti khanze ukuthi nayijika likona nje yakhanza kunemoto leseyivele igcwele ehlangothini labe ihamba ngakhona
bobabili-ke nakathi uzama kubaleka loyo mshayeli kwakhanzakala ukuthi vele ibhasi sethu utani ushayisana-ke ulimele umshayeli. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu utasendela umusa alulame. Laba-ke lebe bagibele yona ibhasi nalo bekahamba naye umshayeli basinzile noma babengoti makhata. Sithemba ukuthi batawululama labo labathinzekile ngandlela thide. Nekuchubeka-ke sigcizelele siveni ukuthi vele lokulina kanjena litulu kuyavama ukuthi kwenteke tingoti. Asihambe ngekucaphela kuto tonke tindzawo. Sifisela wonke umuntu ukuphepha nakusasa nakulamanye amalanga singemaphoyisa sitawusolo sikhona. Sithi kuphepha kwenu kuphepha kwethu. Mukeli sesingena kuto-ke temidlalo sewuvele-ke ume ngemumo Phathizwe Msibi nato Ndlondlo. Siphindze sivusele babukeli Masuku. Kanike tindzaba lesibaphathele kona sitaqala nganadle tendeka lapha eAustralia lapho khona umengameli wenhlangano yemidlalo wekubhukusha kuleli Hementshele uthi tinhlambi letingenele imidlalo yeFINA Swimming Championships lebanjelwe khona eAustralia setithembise kutimisele kakhulu kwakha umlando lomusha emidlalweni wekubhukusha lapha eVeni. Letinhlambi nguSimanga Dlamini, Cameron Jele kanye na Raya Young. Lemidlalo-ke iqala namuhla kanti-ke kubheka ukuthi iphele ngeSomvu kuleli viki khona eVeni lase-Australia. I'm happy to report at this point that, certainly the guys are showing good indications of getting over the jet lag and that they are preparing their minds and their bodies now for competition. So we are trying to work with the guys to best prepare them. I know that it hasn't been too easy. The flight to Melbourne has been a long, odious flight, but I think the guys are basically at a point now where they're well rested. They've done their final preparations and tomorrow is competition day. Thank you, and please keep our athletes in your minds, and whichever way you can support, please do, and just root for them. Kani sesichubeka nato tindzaba sitawubuka ukuthi ngabe khona kaTaekwondo kuhamba kanjani lapho khona mengameli wayo inhlangano yemidlalo yeTaekwondo lapha eVeni Zakhele Dlamini sawuthumiseke badlali balomdlalo labatfoleke timendlela teligolide letisihlanu emidlalweni yema-Region 5 lebebanjelwe eVeni laseMalawi kulenyanga lesetulu. Labadlali batfola timendlela letine emidlalweni lebeyibanjelwe eVeni laseLesotho ngeminyaka wa-2021. Dlamini-ke uthi batali balabantfana labadlala indzima lenkhulu ekutheni babuye naleto letimendlela. We had 4 gold medals from Lesotho, Marcel. Now from Lilongwe, Malawi, we got 5 gold medals. Anyway, bese badlali abang 5 bafike bavele bahlaba ngesikhozwana. Siyajabula kakhulu. Angithanda ukubonga mina ndawucala ngabatali, batali basupporte kakhulu. Labantwana laba basebancane banabo 15, 14 years. Kusete nje longanga 16 years lapha. Basupporte kakhulu batali. Ekuthenini labantwana babe available for ukuthi bajime balungiselele baphindze bahambe bayodlala. Sibonga kakhulu batali Nkosi yami, qhubekani nisupport. Labantwana abasibheke ukuthi kuma-Anoka region, ama-Anoka latako kulomnyaka lotako sitawususa nje. That is i-Africa Youth Games. Baphindze bahlabana ngaphandle kwesupport yenu batali ngesibe nabo. Sesichubeka sibuka ukuthi kwentekani kulamanye emave. Inhlangano lengameleke kudlalisa umdlalo webhola eVeni lase-Uganda sayivete ukuthi live le-Uganda angeke ke lingenele indzebe ye-CHAN lokubheka ukuthi icale ngenyanga yaBhembethwane. I-Uganda ithi litiko letemafa selibabikele ukuthi kude imali yekusekela leli qembu lisaya kongenela lemidlalo. Lemidlalo ke kubheka ukuthi ibanjelwe eVeni lase-Algeria. I-Uganda beyikanye ne-DRC, Senegal kanye ne-Ivory Coast. Lemidlalo ye-CHAN bekubheka ukuthi ingenelwe ngemaqembu lango-18 kodwa ke kungabi khona kwe-Uganda kusho ukuthi kutawubita ukuthi i-CAF itfole litawungenela sona sikhundla sayo e-Uganda. Kanti ke endzebeni yemhlaba lichubekako eVeni lase-Qatar. Elangeni lanamuhla seyingeneke esigabeni sema-semi-finals lapho khona Argentina leyaphakamisa emahlandla lamabili ngeminyaka wa-1978 kanye neminyaka wa-1986 itatholana eTulu neCroatia leyo yona ibeke yodlala emancane ngeminyaka wa-2018.
badlali ababili lababukwe kulomdlalo bafaka ekhathi Lionel Messi we-Argentina loneminyaka lengu-35 kanye naLuka Modric we-Croatia loneminyaka lengu-37. Labadlali ababili bacala kudlalela emave abo ngeminyaka wa-2006. Live-ke litawuncoba lo mdlalo litawuqhubekela kumancami lapho khona litawutholana itulo nalotawuhamba embili emkhathini we-France neMorocco labatawudlala umdlalo wabo elangeni lakusasa. Masuka dihamba kanjalo-ke Tindzaba lebe sinilungisele tona kutemidlalo kanti nje sekungavetela bona babukele ukuthi ngaye kusukela ngensimbi esiphohlongo umsakazo Eswatini TV utabukulethela wona umdlalo emkhathini ye-Argentina kanye nayo iMorocco njalo ubona ukuthi sethe ngasemaphethelweni sesina kubona ukuthi ngibani vele champagne lamhlabeni webhola. Hayi konjalo Msibe mina kakhulu sengijakelona wakusasa weMorocco neFrance. Yeah, sithi phambili eAfrika. Yasithemba ukuthi iqembu lase-Afrika iMorocco itawenda kahle kakhulu. Kanjalo ke mbukeli sifika kuso siphetho seTindzaba dalomuhla singakahambi asiphinde sikhumbule tona lethamba embili. Lo sabambe kuba ngundvunankulu Themba Masuku uthi luhambe kahle luhlelo lwahulumende lwekusita abagibeli ukuthi bafike etindzaweni letahlukene kuleli ngemva kokuthi tinqola letithwala sive tingabonakali emigwaqweni. Bosomabhizinisi basedolobheni eMbabane bathole kwesekeleka emabhizinisini abo ngilosibambe kuba ngundvunankulu kanye netindvuna tembuso. Libandla lelibhalisa luhlolo lwangephandle i-Examinations Council of Eswatini seliqhubele embili kubhalwa kwemaphepha lebekufanele abhalwe ngalesibili nalesithathu kuleli viki. Mbukeli siyabonga kakhulu-ke kuhlala nathi sisakuthula tona leti dalomuhla sidakushiya nawo-ke umbiko maselitulo busuku bakho abebuhle usale kahle. Pascal is showing his boss the efficient new technology they've installed. She is pleased, but now she's asking, why is that still there? Pascal explains that he hired a security goat to protect the data shed. The boss is not so pleased anymore. If you haven't upgraded to cloud storage yet, it's time to get business done better with MTN Business. Simo selitulu nilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho. Simo selitulu benilethelwa baka MTN Business. Noma simo selitulu sinjani, MTN Business ikhona kusita ibhizinisi yakho.